Assalamualaikum. Beres ya? Engkau sih tak beres. Minta lagu apa? Mun penyakit je pentah corona yang jeng satu abon malam menderita semua corona minta corona la kiamat sehingga kiamat setia ya corona penyakit kiamat penyakit dan boleh lain apa mun kau kok cocok paling sampai setia tang di oke di lebih mun tengah malam. Oke, deki antos insyaallah guna. Mau narik saya lagu gampang. Insyaallah di baba lagi ding. Toles ke kertas bagi KMC. Insyaallah deki baca. Nika oning napa nika? Iya sing ucap kertas apa? Tero lona seotang ya. Tero ranjar sekian ya. Tero tak atau karena ben lagi na tero. Banyak orang alaku ke Mekah, alaku ke Arab, alaku ke Malaysia, ke Jakarta, ke Surabaya, beda saya tegang sate, beda saya di tukang cokorobu ke Solo, macam-macam. Tapi kebanyakan dari mereka abeli dengan tangan kosong aseruan. Arapa ya? Engkau alaku benar apa luan king tak diklele. Arapa? Acabis ke kiai anu, ke buju anu. Situng si tak tahu mana jabis sih. Siapa? Ring sepo sedu, bapak benem. Janji kiamat sampian mun engak nekat tok tak kira soki peperjaja kulan di tetangga itu merojompok sampai makin hi bedoreng nek mulai lambe nih Pak mulai lambe tak to manale tole tak to manarabet kambun karitung mbun tok bapan lah tade saya mambu nih kagelanon sabar Roma na ketibi aben ke Malaysia ketibi lan seterongakan ase embuk nangkin ngolok tetangga lah sepo nangkin atong keden mbun nih Pak nak kanak nikah mulai dari Lombok ke Malaysia ki cuman Soeharto sampai semakin tak lem diandi apa sebab do otang celer-ceran bini berok timur anak teto mandi mana tele campur are anan sekemayan tetemo sehari makin anan ni tele tetemo tak engak gua tele tanya ki bi di majadin di macong bini nak kake marah sehari marah anan tak kok telantar dereng tak tahu teh tak engak kok lai gua saking dari banyak bini otang kelar-karan gelanon teti bandar sabu nek tak lim soki sampai ring sepune depa umur tak kelar arabet depa umur tepan aben beda Malaysia nek contoh cek bahwa mun anak tale tole kering tua janji kiamat tak kira lemandi tunya beda situ kan cegula kan pondok anika mulai hi beda pondok pelak ka umina pratin ka umina lo benya obeng si bareng aki kan sabalo ibu, seketebu, seandiin rekan. Tujuannya untuk membunga orang tua dua terutama ummi. Semakin Pak madrasah raja, masjid raja. Eka mantu kiai modung. Kakak kelas gula. Tujuh orang raja makin ke sepo orang. Baru karena bakti tidak orang tua terutama ambu. Letet tidak mantan si dua. Mumpung semakin ki nyaran tore ajar ngargai ring sepo. Jangan mentang-mentang sampian bahagia deki ring sepone gelepai pada ring sepon silake atau ring sepone sebini tetih de silake mantan lake umpama bini abri obeng de embun tapi sebini lakin abri obeng de embun cek lang orang sepo tak minta banyak tak minta istana bunten cukup sampian antar ke pasar melaki bakso sepereng beki ke ampun sampai senyum sampian bunga ring tua celep tak banyak tak usah pohon ke haji raja helu Roma tak kira ngampu sampean cukup pebunga parito ring sepona karena beng hari itu Allah beda iri itu nak orang tua dua sebalik ke sapawarana sampian melarat engak napa saus mun cerek karing tua jadi pembelarat di Gusti Allah paperjaja beda beri berita online kisah nyata juga lakena abri obeng ke ambun tak totor ke ambun tibi bun silake sebini lakar terkenal cerai begitu oleh senapa areh ketahuan cek bahwa lakena abri bese ke embuk san la ketahuan ngamuk nih seditutina salah ngamuk silake egi kiri ngalak baygon ienom pangepel lantai apa jua baygon ya ienom ya alhamdulillah tak mati kayak galangal
kelenger. Esi bagi kemasake selamat ki odi. Can gula matang kok boy dokter. Dia tayin busa cekel lah. Malia beli ke pengatuan. Mun bedereng bini nga aneka cobu pak. Abini boleh bian. Mak ngobu penyakit. Selama si bini jerek ke matuana si Arab si laki bisa andi tunya. Maki ala gua ke Arab tak kira bisa. Jadi mulai makin tore latihan. Se tero lancar cekeh lunas otang. Cek tak usah habis man gaman. Keramat sampean bedeneng embun sampean nih. Tau santar kau li songo do modul otang percuma mun ring tuana ta ira bedi. Oleh karena itu dadi orang bini palambe ka matuah palambe ka orang tua. Cek dadi orang bini betok apa beduk yang entok. Ngakan melolo orang tuana ta ele tole. Sebuah lagu dengan judul Betok. Desa bersama Ijong Dancer. Kereta namang to cek bekela sodako cek mana selaki lang pedereng tua nafako kae puna keng tero masenenga sekoni kun melekaos sekemi tak sampai satos sebini minum racun tekos betok ya betok bininya betok was ini cepeto nyanyi kuloang titi Jeremy tak lem abri mun beni gareng tuan tibi betok ya betok ini cepeto Wasai Odi Ijong Dancer Suaya nyanyi kuloang titi Jeremy ta'lem abri mun beni kareng tuan tibi betok ya betok ini cepetok atur segelengkung betok bini cepetok betok bini
Tahu dah ya pelan, jangan berdoa ke gibur.